kan video lo clear tu te in zawai chi bai ule march thla kan lo chuang kai le ta void march ni sang ni som ni paruka Mizoram Assembly House zo na le chhanna chhuak man lo kan clear ho le don void a hian zo na za som ni atanga za som li na chhuak man tura be sei ani amai ro chu za som ni parukna thlengchau kha chhuak man awangin za som ni pasari na tanga chhuak man lo zonga kha kan clear hovin kan ngai tha ho don ani ti kha lo sheta ila ti chuan budget an soi chho tan don a voin tengin discussion om tan don chung te po chu kan non react tura te po ngai ila kan soi ta kan khan zona za somni le paruk na thleng a chhuak man kan ti kha ti chuan za somni pasarina kan kalanga a zona nei tu hi puh ginzalala ani a zona department chu GAD department ani chang tu hi kan chief minister pul du omani a zona za somni pasarina ena Gauhati Mizoram House sakbel tumna omem ti ani chhanna chu Gauhati Mizoram House sakbel tura malak mekaniti kha chhanna ni alla omlo chuan malak dan om thengem ti kha zona bina ni Mizoram sarkarin khana para Gauhati mun anaya amai ro chu tunmaya saktumna omri lo ti kha chhanna ni sina Mumbai Mizoram House hi tun aya changtlung jok le thajok ani theinan mal na to ti kha zona ni chhanna chu Mumbai Mizoram House changtlung jok nei tura malak mek ni ti kha chhanna ni ti chuan zona za somni le parina kan kalanga zona nei tu hi puje jelal pekluwa ani zona department chu home department ani ke sabdang kan home minister chan tur ani zona chu thingsai police check gate khochung om me khi khopon mol let penga son tura morwa manna om to em ti ani azona chhanna chu thingsai khochunga police check gate om me khi khopon mol let penga son tura ro manna tundin munna om shwet ani lo ti kha chhanna ni ti chuan zona za somni le pakwana kan kalanga zona nei tu hi puraba romoi roi te ani zona department chu law and judicial department kan chief minister pul do ma department chanani zona chu tun sarkar lima council of minister in Zoram Medical College and Hospital ZMCH Central Sarkar kuta hlan pek tur agenda cabinet memorandum khalo department in Lengpui vetting ti ani chhanna chu Zoram Medical College and Hospital ZMCH Central Sarkar kuta hlan natur agenda cabinet memorandum hi law and judicial department vet tur in alolud lo ti kha chhanna ni za som thumna kan kalanga zona nei tu hi pu robot romoi roi te tho ani zona chu information public relations printing and stationery department ani chang tu tori pu bil chanjova ani zona za som thumna ena kumsang ni somni le pali somni panga khan printing and stationery department hian lo le thildang asum engzan nge hman ral te ani chhanna chu kumsang ni somni pali somni panga chungin printing and stationery department in lo le thildanga sum hman ral za chu cheng vaibel se som pali noi som pakua singli zaruk som kole pakua ani bina department in engzan nge atho chu ave thung engtin nge atho chu te kha zona ni kumsang ni somni le pali somni panga chungin printing and stationery department tho chu te chu pakhatna stationery hralhna hian cheng nuai somruk pakhat sing kwa sangthum zanga le pali athok chuk bina school textbook hralhna le thil print na hian atho chu cheng vaibel cheza som vaibel chekhat nuai somnga pahni singre chang ko zanga som ko le pali ani via stationery department ina atho chu cheng vaibel cheni nuai som pali singre chang thum som ko le pariat ani zona za som thum pakhatna zona nei tu hi puram than moya ani zona department chu land revenue and settlement department ani chang tu tur hi pubil chanjova ani zona za som thum pakhatna na chu Lengpui ram Indian Army na kan chiar sol chu
Lengpui ram Indian Air Force te hna hralhna poisa cheng vaibel cheza somret le pakua noi som le noi som kwa je thi tu hne na nge pe kani ti ni a hei hi ne cheng noi za somret le pakua le noi som ko ti khanin aron ji ka kenin kan lo hre dana ka chun cheng vaibel cheza somret pasari le noi som ko ti khan kan lo hria po chu ni sela chhanna chu Lengpui ram Indian Air Force te ta na len acquisition dan manga acquire na poisa hi puro ming lian na le pu Henry la rem sang hlon mol te hne na pe kan ni ti kha chhanna ni a bina khoi office atanga poisa hi pek nge ani tini a chhanna chu district collector deputy commissioner office atanga pek chu ani ti kha chhanna ni a poisa pek zat le ni le tha details min sil them ti ani a noi mi ang hian pek chu ani ti kha ani a pakhatna chuan Henry lal rem sang hlon mual sons of 8 than shril hne na amount cheng vaibel cheza som pasari noi som kwa sing ni sang ruk zathum som li le pakhat hi July ni som ni le panga sang ni som ni paruk pek chu ani hei hi ngoro anti sual ning July sa ni som ni panga sang ni som ni paruk kan la thleng lova eti la ya hi ti sual ani anga sang ni som ni le panga ti tur ni om takani July ni som ni panga sang ni som ni panga ti tur ni in karinge panina chuan purom ming le na hne na hian cheng vaibel se somthum pani noi somli pakhat sing ko sangli jasari somthum le pakhat hi July ni somni panga sangni somni le panga khan pek chuani a hemini hi puro pu Henry rem sang hlon mol ne na an pek chuani khanin anga abak vaibel se somthum pasari noi somnga paret sanga jani somruk le pakua hi August ni somni paruk sangni somni le panga vaibel che somthum pani an pek chutanga a thakhat le na chi August ni somni paruka an pe chuk le ni ti kha alo shata ila kan che thei chin ani zon le chhanna ni ti te ang alle khati lai kha hausa in zot man se chun soibel kha cha om vi ne ram zo bel na om tawin ka ring ti chuan za somthum pani na zona kan kalanga zona nei tu hi mi pathum an oma chung ti chu pu vel zai than zama lieutenant colonel clement lalming thanga le pu jelal pek hlu aten ni an zona department chu home department ani asang tu tur hi kan home minister pu ke sap danga ni an zona sa somthum panina e na Myanmar ku watol thu buai engzat nge zialu ni to ti ni kumsang ni som paku atronga kumsang ni som ni panga chunga Myanmar atanga ku wa tol thu buai zialu dan chu hetiang hi ani IPC b pakhatna IPC BNSS noya prohibitory order bo chiat na thu buai zialu zat zale pakua pahni na custom act noya thu buai zialu zathum somnga pakua thu buai li zialu zong za thia vai jali somruk le pariat ani mi engzat nge an man to ti kha zona bina ni chhanna chu kuwato ru ka wanga kumsang ni som pakua tanga kumsang ni somni panga chungin hetiang hi mi mandan ani tini pakhatna chuan IPC oblique BNSS noemi manzat za somret le pali pahni na custom act noemi manzat za le pariat pathumna mi man zongjong zat jani somkwale pahni sina mante chu engshem na nge pe kan ni tini chhanna chu IPC oblique BNSS noya promulgation order manga mante chu judicial magistrate in IPC oblique BNSS in asoi angin shem thin ani custom act noya mante chu custom act noya shem thin ani ti kha chana ni dina khabjel tumna omem ti ni chana chu Myanmar thonga dan lova ku wa local hi dan bo chena ni wang in state sarkar chuan dan lova ku watol hi dan nga mana khabjel atumani ti kha chana ni zona ina Myanmar atanga ku wa local hi enge khap khar atulna tini chana chu Myanmar atanga ku wa local te hi dan lova India rama lolut ani angin chialak ani lova custom act 1962 bo chiat na ani chialak lo ani awang in tlom te hral thin ani hei hian dan lova poisa chevel ati tambaka Mizoram ku waching tu te ku wa thar chhuak hral nakonga har sat na satak asiam pha ani ti kha chana ni
za som thum le pathum na kan kal nga zo na nei tu hi mi panin oma pi prova chakma le pu aro ming le na ten ni an zo na department nei tu hi pulal du oma ni an zo zo na department hi general administration department ani zo na za som thum pathum na e na state capital thenzola son tumna a omem ti ni a chhanna chu thenzola state capital son tumna a om lo ti ni a om chuan malak to chin min sil them ti ni a chhanna chu tenzol hi PCT atan ruwa hman ani thunga Ministry of Housing and Urban Affairs atangin detailed project report siamna tur viable se som don ani to a hemi mang hian consultant roi ni in tuna hian master plan an boy pui mek ti kha achana ni zo na za som thum le palina akan kalanga ti lai hi azo na chau oma chana hian on da lo anti mai ne om takani an zo na department chu home department ani chang tu turipu ke sabdang ani om takani a heng po chuni se zo na kan soi shimang ena chuan za som thum palina ena Mizoram Police Department a sangson post engzal nge om ti ni a bina chuan post lo kha engzal nge ni ti ni a sina chuan post ruak engzal nge om ti ni a dina chuan post lak thar tumna omem ti ni hei hiron chang se hretan chak om don ne aron omle turangai ta ela zo na ni tu te hi pu vel zai thanza ma lieutenant colonel Clement lal ming thang le pu je jelal pek lu tan ni zo na za som thum panga na kan kalanga zo na nei tu hi Dr. KB chuani a zo na department hi environment forest and climate change department ni a chang tu hi pu ke pulal than sanga ani an sei sul chu a zo na chu pollution control lam chin che danin December sang ni somni panga atonga January sang ni somni prokhun pui chungin aizol AQI sanberla san library nang zan nge ti ni a chan na chu hun pui lai December sang ni somni panga tanga January sang ni somni paruk inkara aizol air quality san library chu hetiang hi ani ti ni a pakhat na chu manual station Roman number pakhat na bongkon commercial hian January ni sari sang ni somni paruka hian air quality index hian za somni le pakwana ni a chu July ni khat sang ni somni paruk chuap le lung thalo nat na nei no pang le upalam tan thokhar sana thlen thei ti ni a pahni na chu dorpui commercial June January ni somni paruk sang ni somni le paruka chuan air quality index hi 80 ani mi om nem deuh tan thokhar sana thlen thei ti ni a pathum na chu lai puitlang residential hian January ni somni paruk sang ni somni paruka chuan air quality index hi somruk ani a mi om nem deuh tan thokhar sana thlen thei ti ni a palina khatla residential January ni somni pakasang ni somni paruk air quality index chu 55 somnga panga ni a mi om nem deuh tan thokhar sana thlen thei ti khani ti chuan pahni na continuous real time session sikul pui ko na January ni sari sang ni somni le paruka air quality index chu somriat panga ni a mi om nem deuh tan thokhar sana thlen thei ti kha acha nani ti chuan zo na za som thum paruk na kan kalanga zo na nei tu hi purobat ro moi roi te ni a zo na department hi information public relations printing and stationery department ani a achang tu tur hi pubilal chanjova minister ni ang zo na printing and stationery department hian aizol pon lam district headquarters te office anem ti ni a chana chu printing and stationery department hian aizol pon lam district headquarters office anei ti ani a bina anei chuan khoi khopuya nge office anei ti ani a lunglele siha district anei ti ni achana ti chuan chung office thok te chuan an tho tok na an muem ti ni a achana chu heng office thok te hian an tho tur tok na anei ti kha achana ani za som thum le pasari na kan kalanga zo na nei tu hi pusingun linchung ani a zo na hi home department ani a chang tu hi pu ke sabdang ani zo na chu
za somthum pasari na na tundin hmuna Sangau police station na thok tu te police da bel tumna omem ti ni a chhanna chu Sangau police station na thok tu da bel hi ngai tu mekani ti ni a awm lo chun ange a chan min thil them ti ni a zona na chhanna ang hian ti kha chhanna ni pichuan zawhna za somthum le pariat na zawhna department chang nei tu a department hi home department ani a chang tu hi puke sabdang ani zawhna chu South Vanlai Phai Police Outpost Administrative Officer AO building hlui to tak hi sak that tura ruah manna awm to em ti ni a chhanna chu tundin hmuna chuan South Vanlai Phai Police Outpost building sak that tumna awm ri lo ti kha chhanna ni za somthum pakwana kan kalanga azona nei tu hi kan leader of opposition pool chan namaral te ani a azona department chu law and judicial ani a azona chang tu tur hi kan chief minister pool du omani ang azona za somthum pakwana na Mizoram fast track special court engzat nge din to ani tini a chana chu Mizoram fast track special court pathum din ani to tini bina tundin hmuna fast track special court le protection of children from sexual offences pokso court engzat nge function tini a chana chu tundin hmuna fast track special court pathum le pokso court pani function mek ti kha chana ni zawhna za somlina ani a zawhna ni tu hi puislal zirlian ani a zawhna department chu land revenue and settlement department ani a chang tu tur hi pubil chanjawani ang zawhna chu za somlina na Indian Air Force ten Lengpui ram an lei acquire lease atira ram nei tu diktak Lengpui khomi te kha engza chi nge ani ti zawhna ni a chana chu mi pasari anni an hming le details min hril them ti ni a an hming chu pu kelal duah Lengpui pil thamoni Lengpui pu HL Samuela Lengpui pu biak lom Lengpui pilal rin pari Lengpui pu thanzuala Lengpui le pu ramphangzawa Lengpui te anni khatizong kha voina zawhna le chhanna hausan chan bak kanon tar chhuat hei te chu anni a kan video te milok tlesa khina wain lom thu kan soya video top la ma hian hausa zawhna le chhanna an chan man chin za le somni tanga za somni le parukna kha kanon da tel don ni kun man nom vek ule le zawhna star question number za le somni pakana zo to remember zom tak puke shamo palak bel tu lo somang speaker lombe speaker iphal chuan kha za somni pakhatna le za somni pathumna kha ani nanga chila changtu minister po hi same minister ania panhi ka siamna chan chu a chhol lupal ka hlawang ania ka thena ma sia panhi hi na chok le sia kai kopin ti tamaila apoyengem nge member ten kan ngai dang le zawhna san pa in om tlat maya nia chu kai kop maila thum hun ania tenga ni a zawhna kha khua kha asang dai maya ani le alom lom o asan pa in ila maya o ale ani ka zawhna chu he lopu lungpuk khan ya lopu siha district a hian border trade Indo Myanmar border trade hun tur rom han thi ani angem ti kha ka zawhna ni le chang turin Commerce, Industry, Geology and Mining Department chang tu minister pu F lodin lian lo somang pu speaker ko lome he ho zom ta ka member pui pu framo zona border trade hi central subject ani awangin Indo Myanmar border a in sum don ton na nei tur chuan central sarkar le Myanmar sarkar in rem na nei angai awangin hetiang ani awang hian lapu Siha district a border trade mun tur ruam hi Myanmar ram tual chung boina awangin tun din huna dan anga ruam han thei anri lo yak no le zobel zo tu member zo ta ka zo na nei tu puke shamai lo somang pu speaker khalome zawna ka siamna chan hi kha KMM TTP road zorun pui tanga kal tur
khu ta plate wa ju kaldo na ju podo ma plate wa tingin long lianin situa ta kaldo ni situa ta ron chohu ka plate don thlenga adu chuan by rotin zuri pun laman kalanga mase adu chuan longe ron kal vele heta salat chu kan ti khilam khi barma kho som thum vel omani chuwang chuan chumi plat chhuwa kan plat salat chhuwa kan ti atanga india ram khwa volume se bertu chu khai khele lo pu hi ni tani tuna khan ni tin motor se thum level omani free do win ti khan an kala tuna chona theri lo poin kan sarkari han rilumi nei sak thengem nikina ati dan turom thengem ni tin motor lian zathum zalite he lo pu khai khe ti chon sala cholama ti khan akala ni tuna theri lo poin nikina rilumi nei sak thengem ati danom thengem ti kha ka zobel na ni ole zobel zo turin member zom tak tu TBC lal ben chungai la somang pu speaker kalome Commerce and Industries chang tu minister ne na ka zobel na chu kabial chu nga Longmall Industrial Growth Center a khuan mitam tak allotment pek to ni in mangtang kai lo te kan sel tum na te malak na sang sang kha oma chung jinga chuan tun thlengin allotment hi pek bel lani lovin kan sia a Industrial Growth Center a khuan allotment pek bel thei an ni em an lani lo chuan enge a chan ti kha ka zobel na ni e me zobel zo turin member zom tak pi beril ban isang lo somang pu speaker kalome Commerce and Industries Department sang tu minister ka zobel na chu bana kai nuai a hian Commerce and Industries Department nuai hian hey first le second phase kal ta ania progress partner engzat nge omto ti le pu speaker arim chana a thei phei chuan asung pek chwa to zat hi shiat kan du dewa min chan thei chuan kalom hle ang khele mi member te hi kan zale nang renga border trade KMTTP chungchang kha ni deu akok deu bera zona khan maro chu chang tu minister ina I'm called Tony Wangin kan han ti National Growth Center te le thil dang dang kan zo ta thave ka ngai la le thei anga sang turin Commerce Industries Geology and Mining Department chang tu minister pu frauding le ro so mang speaker kalome kan member zom tak tak te zo na kha ni pusramo zo na kha Central ina anron approved to release a chuan tu na iron sei khwa te kha chu ala tel lo a chan chu alis ma sa anron ti chu ho a po hianin ibial chu nga chuan sai si chua che hi alania aba ka chu la om lo dewa list han sei tura chuan in khang ho te kha chu ke ni ron sei theini lo Central lamina anron ti ni wang hianin kan han tel ngot thei lo deuh nin ka sia chu chu ka chhanna ni ta se afia mai mo te khanin puti bc a zo na khania Longmall Industrial Estate a khwanin ramzau takoma amaro chu in alot thei aniri lawa min king a dan ang alot thei ni lawa amaro chu du sak zong thanem ngai tak tak na lo thok to te malu la mek ten oma chung ho chu kota kan dil puya ale lam pangkha khoyan phala a department lami khoi min phal lo ko thianin an tu tluk na po he abaya ze ngo kan tia chu wang chuanin kan la alot theiri lawa tu na hian in ke mani lam chuanin kan lo in ma khuwa internal road te kan lo la ya a map te po kan siam thar le vek towa kan alot theilo na chan chu court case kan la nei wang ani ti kha kan sei do department lam chuanin kan in ring vek to ni ti kha buina hian kan han sil duwa akha apania chani ni ta se piberili zona kha ei ka ring kalo in ring dewa zona lu de kan meeting nu dung bera khanin deal na masa zo kha zariat le somruk an
donga kan englo DPR siam chin ania tin afan hi ke mani englo chen ni lo wang hian bank atanga tin ni wang hian amount za ta hi chu ka soi thei chia lo amount za da kha tin second phase a hian in tu na hian in CM paki sa hian mi za somni pathum akal le meka tin aport ralu to zongjong a hi sing khat sang khat zanga som paruk ania henga hianin DPR boy puya bank kan thelu za ta hi sangli za sari somni pathum ania hengi pomvek ani ngai lowa ke mani la mina kan thelu chin chu ani e le tuna start question number za somni le pathina kan kalang zot turin champhai not bill to member zone ta pu es ginzalala lo somang Bu Speaker Kalome, Honorable Minister Art and Culture Department Sangau in Kazona min chhanna ta na kazona te chu heng te hi ni e pakhat na chapchar ku thi tu nai ro pui le namdang chim thei turin malang na omem ti ania pani na Manipur le mundanga chapchar ku mang thin kan mizo unau dang te ne na he hun hi man ho the dan omangem ti ani pu speaker Kalome ole art and culture department chang tu minister pu siral sei bo lo somang pu speaker Kalome champhai not bill to MLA zam tak pu h kin zalala zawhna pakhat na na chhanna chu chapchar ku thi mizote ku ro pui ber ani angin hei aya na sa jok le ro pui zo ka hman ani theinan ma lak reng ani tin bina Manipur le mundanga chapchar ku mang thin kan u naw dang te ne na he hun hi man ho thei dan a omangem ti chhanna chu chapchar ku aizola lom na hian Manipur le mundanga chapchar ku mang thin kan u naw te som thin anni le zo bel zo turin le zo zo na nei tin zo na nei lo ni ke le lo somang pu speaker Kalome Honorable Minister in Kazobel na min chan turatan kan du te chu pakhat na chuan kumin sang ni somni paruk chapchar kut kan man hun hi atlai deu duai ni hriat la kan nei dewa hi nge chan ni reng reng ti kan zot duwa pani na chuan chapchar kut hi tourism lamtenen hian convergence tunai lian zogin kalpui ila chuan cultural tourism na sataka promote na ni thengem ti hi kan zot duwa tin hei athuin kan soi thina aizol khopui hi zofa te Jerusalem ti ni thina hi ataka athlen dik theina turin zawhna thlak te nam thil le an puan ang chi emo thil dang dang te pon yang chu culture thir te pholan na tur hi tourism lamte ne na mo engemo lian deule ka han kalpuya zo cultural center kan tiang chi te han dina khatia han tia an namzia rang ang chi te pon pholan theina tur khatia hi bot sai the dan om theyangem ti kan zot du boka he hian tourism lama po na satakin min puidon ani ti kan soi du bok ani pu speaker Kalome zo bel zo turin member zone ta pi provat chok mai lo somang Speaker Kalome, Art and Culture Department Changtu Minister Zom Takina Chhanna ta na ka du chu chapchar kut mang turin RD block headquarter ata sumda ani ani chuan block tina engzat nge hei ka zona chan chu khothen khata hian chapchar kut hei khopuy an ron kal thei lova an mani ta na mang thei tur ani chuan chu kan sei zaw le ka di chu Kalome le zo bel zo turin member zo ta pu clement lan ming thang lo somang
Opu speaker kalau me kas zobelna art and culture department changtu kan minister zon taku sila soibunga chan atana ka zona pakhat na chu living museum falko na kan nei hi chunjom zel tum aniem tin he living museum kan nei hi engtiang taka chhortang kai nge ani ti ni phot sela pani na chuan mizoram hian archaeological survey hi nei ani ve to em nei ni ta se a result hriat thei in omem tile nei lo ni lo ta se enge achan ti ania in pathumna chuan aizol babutlanga archive building hlui to tak hi sakthat tumna a omem ti ka zona ni lo me le chang turin art and culture department chang tu minister pusila loi sai wo mai lo so mang Speaker zona nei tu ina azo bel na kha art and culture le tourism te chungchang ani ya hei chap char kut man hi tourism department te ne na kai kopin kalpui thei ani angem tin nam sang sang mizoram kan oma chi sang sang heng mi te nam thuang pho cho na mun hi siam thei ani angem ti ania hei hi a thakop maya zona tu na zo bel na hi a poimo khop maya amai ro chu art and culture helai enge ni department dang te ne na converse tura han kai kop lai ve la khachu art and culture department parview ani chi alwa ngai to na se ne ro chu a thakop mai tin enge ni nam sang sang chi sang sang te na kan thuam akha pho cho na mun te hi hemi tourism department te nen boka tangtlanga ti theidan hu amangem ti akha kha po kha thil thatak mai ania zui thei phei chani sira ti lo thlin thei phei chani sela atha khop maya heng te po hi la soi ho wa langai to ho zel tan po thil thatak ani ome tin pi provide zona rd block tan sumda ani em chapchar kut man na tan tiania hei hi chu kan la da thei lo district sanga kan da aizola tin district ba ka hian mi mizoram pon india ram khopui mizoram house kan nei na muna chapchar kut an rem chan angan man ve na tur hian poisa kan da hemi ablok ang hi chuan kan la da thei chia lo ani ti kha ka han chan dan ni ta sela tin champhai south bill to mla zom takina aron zo na hemi archaeological survey hi nei ani to em ti kha ani archaeological survey hi hei apoi mo khop maya achan chu tun din huna hian mizo te hian kan hi story kan mu thei le kan chiar thei atang hian kan thlang tlak dang mu mal tak zia kada kan la nei thei lova tin kan chanchin kan origin po hi mu mal tak chiang taka ziak thei hi kan la nei chia lova chu wang chuan mizorama mun hlui kan nei rang than hlui atang te hian archaeological exploration te hi kalpui chho ania thei angin tin archaeological excavation te po hi nikum lama te po kan lo kalpui to chu ta chuan pu speaker toy te kan chan du chu
dung tlang champhai district a khian NEC atangin nuai som pariat nikuma khan kan hmua chumi mang chuan archaeological excavation hi nei ania chu taru ngu te chu la in carbon dating titurin data laboratory Florida USA a thon ania a result po kan hreto a chuan akum upat lama kha sangkha jasari somli atanga sangkha zariat edivel ni in soi ania he excavation hi kumin January ni soma khan kan jova tin hemi ba ka hian thingkhuang ngopuk North College Saitual District chungami po heta tho hian rulak te kha laboratory endik turin thon ania a result te po kan hria atin hemi ba ka hian Birbal Sani Institute of Paleo Sciences Lucknow Uttar Pradesh scientist tenen ruro sampul hi la anito laboratory hei po hi zirchian tura pe kaniti kha kan chan thei chin chu ania tin pu speaker hemi living museum chungchang hi Mizoram re la lo lu khan Mizoram rontlo du le rontlo cha local thim te khan en tur le mu tur hi an mamo ani chu art and culture department hian a hria angai vena kan department kan secretary hovin ngai tu na an manga ti chuan heng mi khwalzin te na tlo tur an neya en du le mu du an neya hi rem changa la in kan mizo nun phung kan culture kan ei le in thengin hei hi ataka mutir theidan aw mangti ngai to na mangin nikuma khan living museum hi bultan ania thang thar le zirlai te po hian mizo rim po hian kan mizo khotwal nun zai le lama niamo kan khosak dan le kan chin dan phung po kha an hriat to lo ma wangin art and culture department chuan ziak emo thu mai ne lovin mu thei nge ya zirtir na siam kha tha atia chu wang chon living museum hi kartin in rin ya piang in zo khwa falcon a son nei thin ania nikuma kan man tana khan Mizorama IAS officer kan nei te angani Central India officer kan nei ho te tin police lama IPS officer kan nei ho te an lo kala tin Bombay atang te Delhi atang te West Bengal le Bangalore atang te point an lo kala an ni hian YouTube pa an na ni lama te da satakin an the dara hei hlok thak kan tia tin mizo thang thar thalai te tan po a hlok thak em a nei chun zom zel kha kan be sei ni ti ka chan thei dan ani pu speaker kalome pu speaker ka zona pakhat ka zobel na pakhat na khamin chang mi lo maya minister zam takhan chapchar kut man hun hi atlai te deu emo ti lai kha enge chan ni ber ti lai kha ni minister khan chan le lok thei chuan le ka lo mai ani ka siak kim man lo thina ka rin ru het chak lu tuk lo wa alom ome a chan oma chapchar kut kan man hun hi kumtin in February thatok hemi zirtom ni hnung ber ti kha ania hemi rol chi han central K3P hian general conference an nei ve boxia a huna kha first Friday kha hun kha ai nang thina chu wang chuan organizing committee in thulo lut angin ngai tu na a seng ta chu ta chuan sarkar lamjok hi kan tol theyang ti in kumina tang hian Mars ni som pathuma chapchar ku thi mang turin
ai buat sei ta chu kumina atlai chan ania hei hi kumtinin kan hun ruat pa ngai hun nget calendar po hei hi kan man chau turani Speaker ke poka zona pakhat nei apui mo te sia ala chalo aizol babutlanga archive building lui tak hei alu sia hei sakhatumna awmem ti ka zona ka min sang themo ole minister ka chan thei lo pon ri lo ale kalome pu speaker min kan member zon tak khan min rethiam sela nia archive building hi pakhat kan neya Mizoram pui hian archive hi apoi mo hei mania na engani tram masa khan aizol DC office ten kanga khata khan document abo de vekani DC kan document poi mo tak kha khang te kha archive fa hian lo vong him ila chuan lo kang po ni sela kan document poi mo kha hum him ina om don ani hei hi voini rem chang kan langa department rang te po hian an department thil da that tur hi archive fa hian ronda na chang khria se ti kha voine hian zon mang khan kan soi duwa ti chuan a building so a cheto a hlui to ma tin a chunga hemi document chi rang von that na khola oma song te po so ti phui sui ngai ania engpon ni sela archive building sak that hi kan bei seya kan sarkar po kan thlen to pathian in remati chuan nakina saskia tang te po in kan la bei sei chawanga sak that hi chu kan bei seya kan tumani ti kha kan soi do chapchar kut hun chungchang kha kumtinin mar thla zir top ni voi ni na nei zel tura organizing committee na arwa manani eti kha an soi belani ku speaker kalome le alo mo me kan ministerin kalozia man lawati kha amo lobe hei zo belate hi kan en zo thuta zo na sang de khanin a zo da shul lo de heta ministerina chan thong si te kha kan han zo ta zau theng renga tin chen khat pe chu data ngai te lo nia figure te local ship che ngal lo ni point kan in se thiamanga ti kan in zo ta kan han zo wa an chang sela kan in tilen hal maya atlang point kan minister te hian kan chang de uzel zo ka labong khop mai kan minister kha kan mo lo nia le kha kan minister statement zinga not collect saitwal district ru rawati kha kabil chungania carbon dating ti tone kum za sari chuang ani ti fin fiania missing somvel ru ro ni oma soinia tuna han DNA sequencing ti turam halak me kania poimo khop maya sang tlam sa tingen ni mizo ten ni reng lo ti te por sia ta cha ko mani agriculture department te hi poimo ani le tuna zona start question za som hile pathum na kan kalanga zo turin member zom tak pu ke shamo lo so mang speaker kalome ko start question mas zo min chan na le dunumi hi ngai tua min chan dang athum hun koringa chuan hun a hek lo nan a question ni koi draw le start question number zale som ni le palina palang zo tirin member zo speaker khongain adin them le khami question chungchang khan a question hi ain anglo shima pakhathi border trade ania pakhathi border head ania border trade start question number 121 kha border trade chungchang ania international thil ania export le import tin land custom station le integrated check post ina akalpui ania border hetero chu district level thil ania enkol tu po DC khania
ai nang lo chim chima khalai a khan azot tu khan a chiang lo mi ti kha kan zot ni eng le khole a zawhna nei tu khan ron withdraw ni si chuan ala khanin a zawhna nei tu ni miawa kai nuk do ka ti chuanin house chuanin kan pom mai lo chuan nghe sấy thâu ang ti sam kan amem a zawhna nei tu na withdraw ngai let's start question number zale som ni le palina kan kal do na hei voin chu kan BJP cam lam hin lak riau maya an zawhna chuak mol maya zot turin doctor kb chua member zom tak lo somang Speaker kalome BJP temin du sakthina wangin lom thu ka soi boke Environment, Forest and Climate Change Department hoi minister za tak ka zawhna pakhatna FCA 2023 hoya state sarkar in ramngo kan nei te dan masan hoya forest ram anga la record lo village forest emo protected forest emo tan notify tum anei tharam panhina tum ni ta se eng tika pe fel nge tum lo ta se nge chan ti ani Well, Environment, Forest and Climate Change Department chang tu minister pulal than sang ai lo somang speaker kan MLA za tak pu bei chua zo na kha etiang hi chhanna ni na nei lo bi na a zo na chhanna ang hian tumna om lo chu wangin pe fel hun soi thei ani lo si na FCA 2023 hian FCA 2023 noya hian forest tana notify theina provision anei lo le zot turin zawhna nei tu doctor kb choi somang ka zo bel na chu Mizoram area zaw nga tanga chutin tun din kuna hian notified forest coverage percentage zat nge muang deuh leken ka soyang district oisin eng district nge forest coverage nei thaber ta se pathumna chon Mizoram mau vairam lama thonlu atang hian forest department hian che ala lata se sarkar kum kalme ka hen poisa cheng zat nge lak lu ani to tini zot belna zot tuni member zom tak Dr. Lorraine Lalpek liana lo somang Speaker, Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change Department in Chanatan KMMTTP Lengpui hi thozo to ania High Court in genuine land owner ati mi za som thum pariat te hian decade ni don compensation an hutur voin ni thlengin an lamulo ani Speaker KMMTTP compensation chungchanga sarkarin engchen nge engtiangin nge ma alak ti kazote kalome le member zom tak puram than moya zo belna zot tuni somang ka zo bel na chu khami civil tu te chungchang compensation hi kan minister min chan te cholo pang hei sam thanga civil tu te hian har sanna nasata kan to ka khodanga de po ani mai theye heian se no te hi zale somthum pasari lai ching hne te na se lum sak to chung ko somthum par kota ani hei champhai forest department a te po thlen to ani sang ni somni pathum thasari khan hei hi jang da dum na pek thei ani donem hei wen thleng hian nga khlel ve khop maya hi sarkar ma sa po khan tiang hian om to
civil tu ten har sangan tok thina chu department pon ngai po mo in sepakhata cheng sing ni ten an ral jandom na an lo pe to thina ni tun kan sarkar thar hian pek ve thei dan om do nem ti sakhami un kal to ami kha lo thelu to kha ani a kan mi sar hian min chan sak thei chon lo mong khopang lo me le khang so na te kha the no chau turin environment forest and climate change department chang tu minister pulal thansa lo so mang speaker zobel na hey FCA 2023 he Mizoram sarkarin an adopt lo masala hey hi akal thau dona central ina aron amendment ania hemia hianin tuna hianin NGOs AK Sarmale others in Supreme Court an kinga chumi an khin na chu tuna hianin Supreme Court chuan final judgment a chuak ma in hemi chungchang a hian amma a FCA sangka zakwa somriat angkhanin kalni sela forest su dictionary meaning angin ti ni se ti kha tuna chuan astan alani a chumi ti chiang tur chuan tuna hian expert committee din ani a chung chuan in tuna hianin an survey me ka chumi a chuan in department rang hi tela Kung kan minister kalok hey zona hi FCA 2023 tiania FCA 1980 ania 2023 hi chu FCA ani zokan asap tu kan kan member zon ta khan amendment a khatero kan zona kha FCA tuna ka zona hi chu tun din huna FCA 23 ka chu 23 FCA ani lo 1980 ani ta FCA 1980 tanga tun thleng ka tinan ani zok to azok belna 2023 khat amended ani ta mo amen ani ta khan ma atanga notified kan lo nei to zong kha ka zot ani helai FCA 2023 ti hi FCA 2023 ti achia turani mo ale khalai te kha le chu zo le so ten chuan tu na hian expert committee adina chu expert committee a chuanin chairman a hian tuna forest consultant hini a revenue director member a hian revenue director agriculture director le LAD director baka rural development director le FC PND le FC Eastern Circle le working plan south le working plan officer note hi member secretary ania chung chon tuna hianin an redemarcate viau to chumi chu kalpui me ka ni a chumi chu ti zo hei hi Supreme Court a thelu anianga chuta chon tuna izo na district wise angtele rampum angkhan engparson hinge forest area te hi achiang thaidon ani achan chu hemi chungchang a hianin Mizoram Forest Act 1955 akha ate fung ani ma se khatiang angkhanin tuna hen ram hi om to lova kan chief minister zaum takina soi ang deuh khan Lengpui khutilai airport ram alotet angkhanin tuna po hian mihring population lo thana wangin kha adang lam deuh to wangin chu om da ani tin hetilaya an king kan han ti te po hi an khin chan taka hi chu forest ram chere una salutok tur a hi dictionary meaning ang hian omle sela chumi ni lo chuanin kan ram hi a phul zawange an ti na an khin chan de ani hemi AK Sharma le a ho te hian ti lai kha kan soilang tel do tin mau chungchang a hianin mau hi a subject hi adang dewa sang ka zakwa sang ni som pasaria khanin central sarkarin an enguna central ministry nan zirchian na khanin mau hi
forest product hetiang ang tree ang ani lo wang hianin mau hi grass anga ada ta ka wangin chu wang chuanin business of allocation a po hianin grass ani wangin horticulture department ada ani amai ro chu forest reserve area chunga mi te hi chu ke ni chuanina khami forest chunga mi a kha chuanin royalty te kan la thina ni atam zo khate kala hi chu private hawina anshal ani wangin kha kha chu kan zu khriat pui lo ba chu mi rol chuanin pu speaker kan soidu chu khate kal tamnu tukte forest department in kan han check thin hian chu ta chuanin an lak na an ming tele an pass te an soi thailo chuan forest department hian a compound thina chu revenue walak chu sarkar a chunglu thina ni chu bangin hei hi claimin kan confuse out thina forest chanamo kan ti thina tun maina ni bangin tuna chuanin horticulture chan ani to ti kha kan soi lang tel du bok ani tin KMMTTP hi hemi chungchang he lungchha thla khop ma sang hi som pakhata thanga thilkal to ani hemia compensation claim tu ta po hi mi engama za an thi to ni tiang chuanin forest Mizoram Forest Department here in hectare som panga anga adi a report kha ma se central ministry tagin an survey ya chuta chuan GIS atanga landana chuanin hectare za som ko paruk point something ani anon ti ta dei mai ni chu wang chuanin chumi CL NPV pek tur ani ta ka bang si chuanin kan boita ni chuta kanan boita ka chuanin an kalan kala kanan ti thina a chan chu ke ni Mizoram Department atang kan ti thailo chin ani to wangin central ministry no ron tiang khat za som ko paruk kha peturing kan ti amaro chu user agency ten le PWD ten alan en khan khami amma a Mizoram Forest ina alauti hectare som panga point something kha khami kha hemi tur hian min chu sak ro ti in chu tiang chon in nor boi biao ani chu kanan sarkar tang hen na sa takin tu na hen kan han kalpui zela tu na kanan thlenchina hi chuan atoi zong in soitala pu speaker tu na hian kanan thlenchina hi chuan in nikum January nikum March tha khan in kasoi sol mai thengor adei tikan enange nikum niriat thakwa sang ni somni panga central kan thon tha tiang chuanin tuna hian ni som paruk thakwa sang ni somni panga tun atang khan central athang me ka chumi lo cho huna chuan tuna za som thum pariat hi compensation he an mu kan an bei sei puya chu voinia kan din hun ani KMMTTP a hian chu wang chuanin angak tu te tan hi chuan anga lal om fiu to maya an ril ru po kan khia thiam puya chu wang chuan man mo takin kan nor rengani ti kha kan han sei du ti chuan sebul tu te har san na chungchang khi sam thanga po kan kalin an lo soya tin hun sang an sial khian in no anei hlei thei to lawa ano piang thar piang mai he jing hnia te hian an se thina hemi chungchang a hianin a om nem zok chana cheviau zel mai hi forest department po hianin kan en uluk viau ni thina tin khitilaya pasal thahowina an soi ka ngai tha enga tinge in thare mai lo le kan tia forest minister ma ni la nin lo krethiam sela patin thok re mai lo an tia khitilaya ching na fin dan khi amak mai an ti an se lum hi kan da reng po hian arwang hi an khoi non ngai lo ra na kan chang chuk thei lo an ti top mai ni chu wang chuanin an se lum lai tak ba mu chu ni se chu
pasal tha kan ni nang poi kan cheve thenga ma sela arwang hi anon beizui ngai to lo ba chu wang chuan than hat khop mai tia hi pasal tha ho ka tanga kan hriat chu ani a chu wang chuan hemi atana zang na dom na po hi ani na taka chuan in veti nen hian tang kop tu deuh kan ni a ke ni hian in kan pek thei sa thi atlem ang reng viau mai bok sia ma se mani khan kan han ti sanga heng pek don le ti dona hian in wildlife board committee ina apal tlang angaya chumi tang chuan in kan pek angai thina chu bang chuan ami mal anga mani rule chu nge ran sa se kan soi ang deuh hlek khanin a report hi thelut ma sela chu chu rang takin action kan lo langa heng atuar tu thei kan tor pui tak zeta an mani ta na enge ni thaturin an ril ru damna turin pu speaker malak kan tumani ti kha pachan theina ni le alo mo me start question number za som ni panga na kan khal le do na chhuak le to zot turin dr kb chua kan som anga tuna ilo somang Push Speaker Home Department Sangtu Minister Om Tak Hena Ka Zawhna Chu Pakhatna Myanmar Hralhna biometric identification siam sak an ni siam sak ni ta se ming zat nge chin che to an ni chin che lo pathumna chon chin che lo zat nge lo om ti ani sang turin home department sang tu minister puke sab dong alo somang Push Speaker Sia ha bill to member zom tak Dr. KB Chua Zawhna Pakhatna Myanmar Hralhna biometric identification siam sakan niem ti chhanna chu Mizoram Hralhna hi biometric enrollment nei mekani tinia anina siam sakni ta semi engzat nge chin chia to anni ti chhanna chu ninga thani sangni samni paruk thleng khan Myanmar Hralhna mi sing ni sang ruk zathum somriat pakhat chin che an ni to a zona pathumna chhanna chu mi sang khat zakwa somsari pali chin che alo an la omin fiat ani an performance percentage hi 93.04% ani zo bel zo turin zo ron ni tu dr kb chui somang Speaker Hralhna te hi ni kan rama kan lo mi khwala an khongai thla ka an din mun athalo ti kan ria a chutulai chuan tun din huna hian chuan chim top atang te point sum don na le engma ne ti la wang hian silchar ko ti te po hi du hian an kal tamai te po hian langa su wang chuan avei om katia Bangladesh atanga ka zon so Bangladesh atang Mizoram Hralhna engzat ni om biometric identification tis siam sakan ni pakhatna panina Myanmar le Bangladesh Hralhna ti sarkarin ei zon na konga khwa khir ani leilung fate angin sumdon thil le kutna to phalsakan ni pathumna Hralhna te hi om na mun bik om lova du na laya om hi sarkari na phalem ti ani le zo bel zo turin me par zom tak pusing ngone chu khapar in ka ria o phar ma khop maya in so dem Push Speaker Kalome Home Department Changtu Minister Zotana chhanna tana ka zawhna pakhatna chu nigum budget se sona pohan ka soi vak to ma se ngai poi mo hi a lo duk lo nge ni dai lo na bang Sangau police station a son thok tu en dai lo maya pangan boral to a pani transfer ania tuna son paruk anoma head constable hi cancer
patient na la ni zui boka hei hi kan soi to angin hilai Myanmar ne na inkalpo na Myanmar lamatain kong tulen chat tak sai si su thleng lo kala aron mitha tam tak an lu line mitha lo aron tel china Sangau police station ki thuam thatanga khome zo na puhan ka zo ta hung lu tuka vena chang man lo tu ra ngai chu ban chon kan minister zom tak hian Sangau police station ki thuam that thei dan kong om em min thuam that sak thei engem ti pakhat na ni a apanhina chuan Myanmar lamakal tur oil Mizoram atang hen phurlut na sa me ma he barrel ring barrel pol antiang chu kal na sa heng hi hemi oil kal hi tipa te lungleya te set chipa te tax lakhin ani ai hi sarkar in ariat puyem sarkar hiat puina tanga lak nge ni a police te hian remchang ngin lo la ve mai ti kha ka zo belna ani e pu speaker kalome le zo belo zo to remember zo ta uklemen lal ning thai lo so mang pu speaker home minister zom tak ina min chan tur ta na ka zo bel na chu kabil champai lama zion veng le new champai in karlai hun a khianin hralhna tana shelter temporary shelter chung rangwa bangtap engemaw zat sakania khi engtiang chena tuna hen mi somnga velbor an cheng mek nia lo hria dan ania khi sarkar malakna nge tu malakna berzok nge nia tin le tuna khian mani khi an identity te king ho lo record tur le lo maintain hi tu kutange oma eng chena reinge khilaya cheng tura ruam an ni ti he ka zo bel na ni e lo me le thei ma chang turin home department chang tu minister pu ke sa ta so bang pu speaker champai south bial tu pu clement lalming thanga zona atang khanin chan ale zongin chan han tumta ila Zion veng champaya hralhna book sakme khi YMA te sakania champai saphet go to suime ten klom ngaya an sak ania an sen sotero chu Lengpui an rondila chu apoi lo wang chu mo secret fan atangin enge moza chu lo pek ania voi khata pek poni chi alova an sak zo dan zirin chu tiza chu kan seng le to e an ron tia tiang chuan central sarkar ina hralhna te en kolna ta na fan min ron pek atang khan lo pek thinania tuna khian chung ko somsari pangavel chen na tur ruaman mekania chunga chuan chung ko somnga borvel chu an lut to ni om takin hriat ani tin hetiang hralhna khilaya mi te an identity record tu mo nge ti chu champai DC te mo ani isong ka chang kimin emo chuan longtlai west bel tu member zom tak pungun lian chunga zo nakha Myanmar culture oil tun lai hian le tun ma po in kal zut chu treng maya khoilai nge chian lo lak thin ti kha pu speaker kalau shelo zo ka member min ngai dam sela an lo zo tanga then speaker point of information tuna hian tipa le lunglei le ser chipa hian an lana sa akal na sa ni oil hi chian lak po hi lok via bangkaring sarkar lu sela thatpui thamaniang ale ai sa le alo mome
ti chuan zawhna nei tu kan chan hmain Sangau kha han chang le ta ila Sangau hi thamasa timaila mani lok bo khan ke po hmuna a police station a so nin kavalu chu ve veka so in thadeu mai sak amai ro chu maintain lo oma chung maintain na tur te chu ruam man na ron siam te u ti in an oc ne na kan hrela longplai SP ne na chu ruam man na chu thelu ta chu heta PHQ wa lo thleng to nge ya chung ruam man te po chu tu na hianin ati theilo mi ti in sarkara fan kan dil mek nge ni tin Sangau PSO ni an in dai lo viau maya ka kalai chuan paruk nelovin pariat an oma pakhat chu damlo amai ro chu cancer ni chungin duty thu chuang lo te pon lo oma an chin so speaker khong dakin kan home minister kalai pariat khapan hi khan transfer le to ni chuwa sa paruk so rum to na le alo mo me tui chak lam hi kan ngai ven taviau maya lo mum khop maya ngai ven pui ze li la chuanin thei top choin thei top choin Sangau PS ti phui sui na chu kan lo zi zel don nia tin chumi a building thade umai maintain lo wa kha khol bu ka tan te po thalo mi ti in rodna an lo siam nge ya chung ba ka staff ho quarter sim po so siam thatan ngai a then phei chu siam that hle thei to lo repair ngai na lo replace ngai tiang chi vel te hi an nia kan police station sang te hi NG ngai housing hi kan tlak bal na lai berani ti kan soi thina tuna hian puin Mizoram Puma police housing zong kan survey vek to a report thelu ani to a tuna hianin ti pui sui tumin thei top kan chu me gani kha zobel na ho kha chu han ni ta phot sela zo na nei tuina an zo bel na kha Bangladesh ral eng sange ti hi kan chin chia thina amai ro chu akar le loka hianin alo kiam le duak thina tin alut lo lut ru le han man nok te hi kan reng poka chu wangin chin chia le thian ni ri lova tun lai hianin kan han ve de ver meka kan hriat thei lai kha chon sang khat zaruk som thum ti borvel ani in ka hria chu wangin member hne na azot tu member hne na hian figure diklo kan khil palang ti ka hlau dewa chu wangin uluk devin kan lo enjoy le ton nia tin Myanmar ral tlan te hi an du na phal nim ni ti kha ni fran pa lawa ma ro chu kanu nau te lo chuk tha khi mang ang lau thong har sat takaron chuk tha an nia sarkar du na mun apon thei big lova an ma ni du na mun apon thei bok lova tu na po mun rem mun then khada chuan in sikula te mun then khada chuan an chung te ina te anom dar noi maya chu wangin an na mun turata na ruwa man te hi han nei thin bok mai la anom tak thei bik lawa ruwa man tu tan po ti tak le thei lawa aral tlan te tan po ati tak thei bok lo ane ten ral tlan zinga sum dong ten lo ni oma soi le zo na kha hei hi sarkar chana hriat pui ho lova tin thil phal chi po ani lova khap ania amaro chu aru khi chuanin hei kan
ซุ่มดองเดี๋ยวหนูนี่อมตักกันเนี่ยเทปโตเป็นกันอินช่วยเจละกันเรียดเทจินเตหิจูกันหันขับเป็นมันจูเตหิจูกันหันมันนะอันทิลจอร์เล่ตลเวลอาจิรเตพออินผู้บริบตักหันอร์เมกเตพอฮีอันนบุกันนี่ผู้สปีกเกอร์กัดช่างคิมเอ็มโอคิมวิโอเวนเล่รอไหมเลโซน่าซาเลสมรุกน่าซาร์คริชันซาเลสมนี่เลปรุกน่ากันกลางอ่ะจอบตูรินเมมเบอร์จอบตักผู้ฟีมาสมพลวงอ่ะเราสมังผู้สปีกเกอร์ก็ลงไหม Home Department Minister จอมตักผู้เคสสับดังกับชาณตานักโซนจูลุงเลียเฮียน First Substation คนเบลตุ่มหน้าอมเอ็มทีนี้เฮ้ยจอนั่นแหละชาณหุ่นหิอะไรรวยตอนเนี้ยที่นี่กันมินิสเตอร์ก็นั่นชาญที่นั่นละก็ง่ายสำหรับเราตัวนี้เนี่ยจบเบลเลยเราก็จะเริ่มจากตัวเราง่ายโอ้เลยข้อนี้ตะกินจากตัวมินิสเตอร์ผู้สปีกเกอร์ลุงเลยนอดเบียลตูจะอมตักผู้วิมัลสมทลวงอ่ะโจนะลุงเลยเฮียน Fire Substation ฮอนเบลตุมนาวเมมติชานะจูลุงเลยเฮียน Fire Station ปักหัดเอาเมกะต้นดินมันจวน Substation ฮีฮอนเบลตุมนะเอามริโลที่อันนี้เลยเราไม่ที่ข้าจอนั่นแหละชาณหุ่นสุกันเราจบตา